жаштарай бийлегиле, шапар деп шаттанып жыр кагыла. Бириңен бириң калышпай бийлегиле, талыкпай айланада бүт барың кошулгула тартынбай. Тойго келгиле, тойго келгиле, оюн зоого кошулуп ойноп кеткиле. Көңүл ачып ардайым бирге жүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Обончулар оболоп ырыдагыла, булбул болуп барыңар сайрагыла. Таза чертип комузду, шаңды кошуп добушту, күлкү менен нур менен көтөрөлү көңүлдү. Тойго келгиле, тойго келгиле, оюн зоого кошулуп ойноп кеткиле. Көңүл ачып ардайым бирге жүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Тойго келгиле, тойго келгиле, оюн зоого кошулуп ойноп кеткиле. Көңүл ачып ардайым бирге жүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Будай берип ынтымакты ырысты, келин келип үйгө толду ырыскы. Кайнатага кайненеге жүгүнүп, салам салып жүрөктөрдү жылытты. Келин келди аппак жоолук салынып, бериште деметинен нур агылып, күлкүсүн шыңгыраган булактай, наристенин үнү тура жаңырып. Келин келди аппак жоолук салынып, бериште деметинен нур агылып, күлкүсүн шыңгыраган булактай, наристенин үнү тура жаңырып. Тилегиңер орундалып батыраак, балалуу үй базар болсун батыраак. Колом тоңор оту такыр өчпөсүн, учкундары жылдыздардай чачырап. Келин келди аппак жоолук салынып, бериште деметинен нур агылып, күлкүсүн шыңгыраган булактай, наристенин үнү тура жаңырып. Келин келди аппак жоолук салынып, бериште деметинен нур агылып, күлкүсүн шыңгыраган булактай, наристенин үнү тура жаңырып. Келин келди аппак жоолук салынып, бериште деметинен нур агылып, күлкүсүн шыңгыраган булактай, наристенин үнү тура жаңырып. Келин келди аппак жоолук салынып, бериште деметинен нур агылып, күлкүсүн
koy olsun, Kırgız'da dayım koy olsun. Tanımese, kolga sağız, kol çaptı, çap çap, kol çap, çap çap, kol çap. Çap çap, kol çap. Kırgız seni masallı, Ulvareli taşlandı, Şurkana geldi rastlandı, Dünyanın kollarını, Harbi'nin yaşları, Kırgız erkeği balası, Kulluk bekleyi tamada, Buna koyunu başladı, Nasır devin ağamız, Koydur gönlü koşuldu, Kürt dinanın koyu oldu, El kağıdının koyu geldi, Koyuna hüyünün el geldi, Yaşlı yiğitleri kızlarına, Kızları göz kızartma, Aksa kalları kör kaldı, Yaşlar çığırın söz kaldı, Akkeleri el bilecek, Kemiği gelir gel bilecek, Yaşlı yiğitleri kızlarına, Kızları kızartma, Çap çap olacak, Kolluk koşun kolacak, Kolluk koşun kolacak, Kızlar aslan bakayır, Çığına kalıp gelecek. Öpelgeyi ve kaldı, aşkı sırlar aslandı, akıl bakar giyini, sevmeye dolduşlandı, çoğullatır aslandı, çoğullatır yaşlandı, bayan doğuz taşlandı, bugünkü toy başlandı, bugünkü toy başlandı, bugünkü toy başlandı. Keremet geçişlerine mırzalarına ayırlar. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Good evening, ladies and gentlemen. Hayırlı geç, muhterem hanım ve şonaklar da koyun başlar. Toğları bulut çiregen, askası asman diregen, arkarı kulca yol açıp, eligi ottoy izmenen, atamız manas baş bulup, akbata verip bugünem, Alatoğdoy biyikti, etekten elim cerdegen, aksakal ata eneler, kımızın içip terdegen, kız jigite soykayıp, jigitler namız vermegen, bozulanlar tay çaup, kulağın tartıp dembeden, katılıp girgen düşmanlar, kırgın cep takır cengegen, dostları dursa tarınıp, düşmanın dile kellegen, salam verip öteyin, Keng beyil Kırgız elmenen. Assalamu aleykum. Hoş gelipsizler mi kadırlı konuklar menen sabırlı konuklar, ardaklı konuklar menen salmaklı konuklar, alivetli konuklar menen kelibetli konuklar, özüne işenip çaması menen gelgen konuklar, özüne işenmey maması menen gelgen konuklar, nerfime deyip balası menen gelgen konuklar, Жақшынақай olup özünün ayalı menen kelgen konuklar, ayalı joklar, bayağı menen kelgen konuklar, tişik tüyösü menen kelgen konuklar, tüyösü joklar, bürünösü menen kelgen konuklar, koltuktaşın Жақшынақай olup özünün jarı menen kelgen konuklar, jarı joklar, каким-то образом pары menen kelgen konuklar. Karаңыздарчы, içeyim desen çaylı, orundukları jaylı, tamaqtары tatlı, Krasноярскийде Memmin degen toyxonalardын biri Sayana Royal toyxonasында ötüp жатқан, tağarak aytkanda Azamat menen Таалай Гүлдүн үйлөнүү үлпөт toyuna kolуңуздарга белек алып, koyunuңuzдарга конверт салып, koş келиңиздер. Kelingizler kadırlı konaklar onda mesela bizden toyxanabızga algaçkı dost köptü çoğalbayt, akçası köptü doğalbayt deyip dagı Azamattın jürü joldoştorunu, Таалай Гүлдүн podruşkalarını sizlerden kol çağınızlar bilen toyxanaga жетектибиz. Kol çağındırıp jürü joldoş. Dost bolat, dost 100 yıllık bolsa
Құда 1000 жылдық болады дейбіз дағы. Анда mesela бүгінгі бізден той иелері, тойханабыздың азырақ уақыт болса дағы қожайындары, сіздердің алақан чауыңыздар менен, бізден Насыр ағауыз менен Абдырашид ағауызды құдаларды, сіздердің қол чауыңыздар менен тойханаға жетелейміз. Кейінгі insanlarımızды шақырып алалы, құдағилар деп айтып қойылғанда mesela даңазасы болып, Чымиян ежеуіз менен Мақпұрат жеңеуізде сіздердің қол чағыңыздар менен құдағиларды шақырағыз, қол шақырағыз. Қол шақ başta тұрағыз, қадырлы қонақтар. Шақырға қол шағыз. Ойда жоқ әле, бұндай сөз ойда жоқ әле, бойда жоқ әле. Гипермаркет, супермаркетке барып, памперс сатып албай әле, 9 ай бойында көтербей, толғытпай әле, уылды, қызды болып отырған insanlar осы бар екен. Тағырақ айтқанда Азамат менен Таалайгүлдің өкіл атасы, өкіл енесі, Құтман Мырза менен Раатайым өсті. Сіздердің алақан чағыңыздар менен қой қанаға жетілеміз. Көптен күткен уақыт келіп тұрады. Марал келбесе, ордуыздан тұрағыстағы мойыныңызды ешкі жаққа бұрағыз, алақаныңызды ұрағыз. Қуаныш келіп тұрады, қол қалалы, ортығы ұрлар менен бей салалы, 2 жаш қосығыда күтіп тұрады. Аянбай қатту қол чабалы дейбіз тағы. 2 жашты, тағарақ айтқанда Азамат менен Таалайгүлді Қырғыз Республикасының көрінікті ұрчысы, ұрчы айымы, маданияттың мықты қызматкері Қыздархан Келдибекова сұлу айымымыздың жар-жары менен қосылады. Thank you.
Кубаныч Ордустан орун алабыз. Чоң рахмат сиздерге дагы. Дасторконубузга өтөбүз. Үйлөнгөн кандай экен? Башында ошондой болот экен. Башында үйлөнгөн жакшы болот. Алыпсың сулуулардын нукурасын, эртеңден туткун болуп тутуласын. Эми левый правый басмай жок, качан Таалайгүл роддомго барганда кудурасың экен. Бир улуу инсандар жазып кеткен экен. Үйлөнгөн дагы өкүнүч, үйлөнбөсөң дагы өкүнүч деген экен. Иним өкүнүчүң менен куттуктап коелу. Чоң рахмат, чоң рахмат. Анда эмесе келиңиздер, кадырлуу коноктор. Алгачкы сөздү тагыраак айтканда Таалайгүлдүн кайнатасы, дагы бир жолу тагыраак айтканда Азаматтын атасы, бүгүнкү той ээлердин шеби деп койсок да болот. Насыр агабыздан сөз баштайбыз. Кол чабуулар. Рахмат. Кадырлуу коноктор, мына бүгүн биздин уулубуз Азамат келинибиз Таалайгүлдүн үйлөнүү үлпөтүнө баарыңыздар узактан, алыскы мекенибиз Кыргызстандан, Россиянын душ тарабы Москвадан, Иркутсктан келип отурган бардык конокторду чоң ыраазычылык билдирем, таазим кылабыз. Бул атайын ак батабызды беребиз деп жол арытып келип отурганыңыздар үчүн чоң ыраазычылык билдирип таазим этебиз. Жана да ушу экинчи мекенибиз болуп калган Красноярский шаарында жашап, эмгектенип жүргөн бардык мекендештерди дагы ошол эле ниетти каалайм. Үйлөнүп бакты таалай. Ар кандай ой максаттарыңыздар болсо, Кудай колдосун, ушундай уул үйлөп кыз чыгарып дегендей, ушундай мекенибизден алыс жүрсөк дагы салтыбызды сактап жүрөбүз. Кудайга миң мерте ыраазыбыз. Анан келиним, уулум Азамат менен келинибизге узун өмүр, бакты таалай, бакубат жашоо каалайм. Бардык жагынан ушу материалдык жактан дагы балалуу чакалуу өздөрүнөн өздөрү өнүп өсүп, ушундай жакшы келечекте үлгүлүү үй бүлөлөрдөн болушуну каалайм. Андан кийин мына Кудабыз, Кудай кошкон Кудабыз менен Кудагыбызды дагы ден соолук каалайм. Түбөлүктүү ысык кудалар болуп жүрүүнү Алладан тилейм. Бактылуу болуулар айланандар, бактылуу болуулар. Кол чабуулар, кол чабуулар. Кийинки инсаныбызга сөз ыйгарардан алдын дагы жакшы каалоолорду айталы. Абдырашид акабыз дагы бирөөгө тарелка барып аткан жери жок, кабыргасы кайышып олтурат. Камборунан жаралган кызына, бирөөнүн коногосуна, бирөөнүн үй бүлөсүнө кондуруп олтурат. Эти дагы сиздердики, сөөгү дагы сиздердики деп тапшырып олтурат. Анда эмесе биздин Абдырашид акабызга сөз ыйгарабыз. Кол чабуулар, Абдырашид акабызда сөз. Бүгүнкү жайган дасторкондун коноктору кош келиңиздер. Алыстан атарып, жакындан бизге жакыныраак келип, бизге ушу кубанычыбызга кубаныч кошуп, алаканыңыздарды жайып, ушу биздин балдарыбыздын ушу тоюна ушу каалоо тилектерибизди айтабыз деп келип отуруп убактыда көрүп келгениңизге деп кубанычтабыз. Бүгүнкү тойду ушу жакшы отуруп, көңүлдүү отуруп, жакшы тойлоп кетишиңизге биз чын жүрөктөн тилектешпиз ошол нерседе. Эми Насырбуда ошол аталык күндө бизге келгениңиздер үчүн биз дагы сени таанып, ошол колдооңуздарды кабыл алып, ушул кызды ушунча балакатка жеткирип, ушул даражага жеткирип, алдын жетишинче мүмкүн болушунча тарбия билимибизди берип, масатыбызды айтып келип, эми сиздин колуңузга тапшырып жатабыз. Ушул алган билөөңүздөр сизге кут болсун. Ушул сизди бизди колубузда кандай өскөн болсо, ушул ушунча даражага жеткирип бакканыбыз, мындан кийинки турмушу, мындан кийинки өткөн күндөр сиздердин колуңузда экен. Ошо биз бербеген тарбияны
Biz aytпаган тарбияны, biz бербеген насаапты bundan keyin ушул sizler ушул биле алган билеңиздерди тарбиялабыз. Sizlerge biz ушулубузду тапшырып жатабыз. Sizlerge ушул жакшы үй бүлө болуп берсин. Билеңиздер калкка берсин. Эми ушул 2 жашка азамат менен Талайгүлгө бактык менен жардам ушул жакшы нерселерди силерге каалап өтөм. Жакшы чоң үй бүлөлөрдөн болгула, ынтымак болгула, жаман нерселерди турмушуңарда көргөнгө дайын жакшы нерселерди көргүлө, турмуш жолуңар узак болсун, ишкерисиңар булак болсун, ар дайым жакшы күндөрдү көрүп, эки жакты бирдей көрүп, ömrüңөрдү Кудайым берген ömrüңөрдүн аягына чейин ынтымак болгула, жакшылык болсун, тынчылык болсун, Алла Таала силердин турмушуңарды өзү колдоп берсин. Алла Тааладан тилек кылабыз. Рахмат. İnsanımızға сөзі қарардандағы татынақай болған азаматтай ұлды ерезеге жеткізіп, 9 ай бойында көтеріп, түн ұйқысыны 4-ке бөліп, ақ сүтіні беріп, момитіп қолына татынақай қызды қондыру беріп отырады. Ада mesela сіздердің бір қол чабыңыздар менен азаматтың апасы, Талайгүлдің қайнене очень опасный олыттар, мен Талайгүлді тамашалап тұрайлы. Мақпырат жеңе өсте сөз, қол чабыңыз. Konoktör, adırlı konoktör, şu bizim azamat oğlum menen Талайгүл gelinimden şu küpeti toyuna küpeti toyunu şu altın vaktınızlarda içine de olsa da uşalarga akbata küpeti bergen hurmatlı konoktördu sizler kelgenizlerge men taazim kılamın sizlerge ошон менен бирге уулум азамат менен келиним Талайгүлгө эмнени кааламакпыз ушул бүгүнкү турмуш жолдору дайыма ачык болсун, кармашкан колдору бекем болсун, алдында дайыма ээрчиткен баласы болсун, аркасында малы болсун, өздөрүнөн көбөйсүн, буларга ушу эң жакшы үй-бүлөлөрдөн болушсун. Ең жақсы қалаларым ұшы екі жақты сыйлаған жаштардан болышсын, жақшы чоң үй-бүлөлөрдөн болышсын. Қол чабуулар, қоштап тұрабыз, қадірлі қонақтар, әрбір қонағыз сөйлеп жатқанда кейінгі инсанымызға берерден көркейіне денейді, отқа жақын қыш күйет, енеге жақын қыз күйет деген бір жақсы сөздеріңізге таянабыздағы Айдай қызыны бүлө қылы басқа жаққа тапшырып қабырғасы қайшы отырған дағы бір өзіміздің жақсы көрген ежекеміз, абичеміз, енеміз десек тағы болады. Қол чабып қойсаңыздар, Чимиян ече өсте сөз. Маңды кечіңіздер менен ұлы ұрматтың меймандар. Бүгін біздің қуанышымызды бөліп, тең бөлішіп келіп отырған меймандар сіздерге дағы бір жол тәзім етеміз. Семей аңлатмақ. Үйалам азамат қызым Талайгүл, сіздер бүгін тұрмыштың даңғыр жолына түшіп отырасыңар балдары. Басқан жолың арам жолдай болсын, армаған ешігіңер кейінгі жылы 5 тербеткілі балдары бақтылы болғыла. Анамына құда мен әкізді бақтылы болығы, бір-бірізді аңғышқан емес, сырдашқан ынтымақты құдағыдардан болып жүрелі. Мына алыстан, Қырғызстаннан келіп отырған меймандар, ушул Красноярский шаарында мына 26-27 жылдан бери ушерде иштеп, карындашылык урунуп, ушу жакшылык жамандыгыбызды тең бөлүшүп келген меймандар сиздерге дагы рахмат. Ушу алдыңыздарда койгон нандардан жакшы ичип, көңүлүңүздөрдү ачып, биз менен чогуу күлүп жайнап отуруп беришиңиздерди суранабыз. Biz дағы шол Чимиян ечебиздин сөзүнө чын жүрөктөн кошулабыз. Сен дагы Талайгүл жанакы көпчүлүк айтып калат. Кеп ташыбай ет ташыған, сөз ташыбай көш ташыған, төш ташыған, аппақтан сүт ташыған, сүт ташысаң да бүт ташыған келіндерден болған дегендер бір ниеттерimiz бар. Эми өкүл ата менен өкүл энеге сөз берерден алдың bir жакшы bir салтыбыз бар. Себеби өкүл ата өкүл эне сүйлөп, куттуктап калганда бетин өпкөнгө бет пардасы тоскоол болот. Ошон үчүн анда месе Мақпырат эжеке, мени менен коштоп жүрсөңүз дагы келиндин жүзүнө ачып, аппак жоолукту салып, бетинен өп, таңдайына түпүрөр маалыңыз келип калды. Анда месе шаңдуу колдоп турсаңыздар өкүл атадан алдың, жүзүнө ачып алайлы, кана месе кол чагып турабыз.
ренжин койбойт экен. Бардар болсун, бекем болсун, акыл эстүү болсун. Биз жок маалда биз айткан кеңештерди өтүр точкасына чейин алып барып, биздин балдарга айткан адамдардан болсун, инсандардан болсун деп ниет кылып коет экенбиз. Анда эмесе бүгүнкү биздин той кечеде Өкүл ата Кутман мырзага сөз кайрабыз. Кол чабалар. Assalamu alaikum tuğanlar. Hoş geldiniz. Namluğu Azamat Mehmet Alaygül'ün toyuna. Ne demekçiyiz? Uşul 2 yaştan geleceğe olsun, bakımlı yaşlardan olsun. Uşul Katmaşkan bolu, Bekem bol, uşul altın balavası, bakkası, malvası. Bizlerden gün uşul gönlün toyunda oturgan, uşul ayvay yaşlarında bilginiz geledi de gelecekte. Şuradan aksakalların sözüne koşulam. Ayvay жақсы қалып, еліктік айтышушылар. Қош кетер, айтып кеткеніңіз жол. Қалорыз ұша Ақжол. Дайым башқан қалпақ үшбөзін азмат. Қалайын Ақжолы ұшыл. Біздің қыздарымызда сипутан түйрейлі. Чоң рахмат. Кичине сүрүп асып турат. Анда эмесе кийинки сөз кезегине Өкүл эне эмес, Ратайым уста сөз. Алыстан келген аталар, инелер, şu Krasnoyarsk шаарынын коноктору, şu Азамат менен талай күткөн, şu күнгү берген ак баталыбыз кабыл болсун, şu биз сыймыктанган балабыз менен кызыбыз болсун, ушул ар дайым сиздерди сыйлаган жаштардан болсун, ар дайым жакшы дасторкондо сиздерди сыйлаган, şu бизди сыйлаган бактылуу жаштардан болсун. Чоң рахмат. Кадырлуу коноктор, эми дагы бир жакшынакай болгон салтыбыз бар. Өкүл ата менен Өкүл эне 2 жаштын өмүр бою ажырашкыс нике шекеген көтөрүп келиптир. Ошондой эле таттуу тамак, торт тамагын дагы көтөрүп келген экен. Кудайлар ордунда туруп турсун. Анда эмесе жүрүңүздөр, Өкүл ата менен Өкүл эне алып барабыз дагы. Нике шекеген тапшырабыз. Кол чабабыз. Şamdura oturuz. Arif'in nasipisi. Şakekti görsöt elge. Eller kol çapkınızlar. Жолдошуга көрсөт шакекти. Девушка опоздали уже. Рахмат. Анда эмесе ушул Өкүл ата Өкүл эне алып келген каттуу тамакты дагы бир жолу церемонияны бүтүрүп алалы. Астыраак чыгасыз, Азамат. Сол колуңуз менен кармаңыз. Оң кол менен үстүнөн кармайсыз. 2 кусок кесебиз дагы, 1 тарелкага коебуз. Биринчи 1 кусокту коебуз. Уруксат болсо, кудалар биздин жаныбызга келип койсоңуздар. Кудалар келиңиздер. Кол чаап турабыз, кудалар келиңиздер. Алгачкы жеген тамагыңыздар Өкүл ата алып келген таттуу тамак торт болсун кылабыз. Кайнатаңыздан баштайсыз. Кайненеңизге, атаңызга тарелкага саласыз. Кайнатаңыздан баштайсыз.
Kaynatağızdan başlayız. Konaklar kol çaldırat, kudalar top çeyik. Ökül atağa, ökül enege, dostuna, ayaşına, boyduna. Azamat, dostuna, siz dağı, dostunuzga, dostunuzga. Biri isterga, azamat. Biri isterga. Görəcəklər qolca atırız. Kızlar, bol teki yaşta. Hanımesa koltuktan koymuşlar. Koltuktayız teki yaşta. Bıçaktan öp degendeyim. Ay azamattan. Ay nedeyinlerde de bak. Baktılı olursa. Baktılı olursa. Ana iki yaş. Dasturxonga. Dasturxonga sizler. Dasturxonga ötüyoruz. Alğaçqı el astına Oğuz dasturxonumuzlar. Rahmat. Kudalar жүріңіздер әме, iş бар әме. Elдің көзінше, жұрттың көзінше. Құдағалымыздар, қол шатырас қадырлы қонақтар, құттықтаңыздар. Bir-birіңіздерді аябай құттықтаңыздар. Рахмат. Дағы бір жақсы болған салтымыз бар. Тойдың, елдің маңайы сіздердің биіңіздерге қарап білінеді. Бүгін билемей, қашан билейбіз, туралы? Бүгін билемей, қашан билейбіз. Анда месе мұны танса площадқа би аянтыны ашып беріш сіздердің қолыңыздарда тұрады. Музыкасы бізден болсын, бийсе сіздерден болсын, қыстыр, қонақтардан болсын дейбіз дағы. Құдалар бейі, жүріңіздер, өкіл ата, өкіл әне.
Konoktор, çok rahmat. Ordustan ornalalı rahmat. Söz süzele oyunuzu kol çavuş emes astыңыздардағы сый тамақадағы қарағанша олтырыңыздар. Ошон үчүн бастырганды билбеген жолду бузат, башкарганды билбеген элди бузат деп коет. Анча-мынча бизден капалып кетип калбасын бизге сөз дейip, баарылашып олтургула дасторкондон ооз дейip дейт. Дасторкондо таттуу тамактар бар, таттуу салаттар бар. Таттуу арактар да бар экен. Ошон үчүн биз ичкиле дегенден алыспыз, бирок бүгүн 2 жаш үчүн азыраак алып койгонго калыспыз. Дүйнөгө мас болгон гана соолукпайт экен, аракка мас болгон соолугатмыш. Ошон үчүн азыздан алып олтурасыздар. Анда эмесе тоюбузду тойгулайбыз. Алгачкы 2 жаштын урматына, анда эмесе бир шаңдуу кол чаап койсоңуздар, өзүбүздүн Красноярск жергесинде студентка кыздарыбыз, аябай таланттуу кыздарыбыз Асман тоонун бийи менен ачабыз. Кол чаап турабыз, анда эмесе биздин кыздарыбыз. Азаматтар рахмат, өнөрүңүздөр курсактай аябай тойгозгонго аракет кылыңыздар. Жигиттер койкоюп отура бербей ананы бузгулай эме. Азаздан алышка дагы аракет кылыңыздар. Анда эмесе сиздердин астыңыздарга тамагыңыздар таттуу болсун дейбиз дагы. Гүл белектин ордуна үр белек тартуулай турган Кыргыз Республикасынын таланттуу ырчы кызы сиздердин астыңыздарда маданияттын мыкты кызматкери катуу бир кол чабыңыздар Келдибекова карындашыбызды. Ай азамат. Чоң рахмат, албетте кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу коноктор, тойго куш келипсиздер. Мен албетте төмөндөгү ырымды ушул Таалайгүл сиңдим арына ырдап берейин. Бул жака келип койсоң, жакшы бир кыз узаттуу ырым бар эле. Ушул кызыңыздар барган жеринен бак тапсын, бактылуу кыздардан болсун, көп балалуу болсун. Кел Таалайгүл. Bilesin
аябай жакшы композиция менен баштап берди. Насырага каерде турасыз? Насыр ака каерде турасыз? Менин жаныма келип койбойсузбу Насыр ака деген киши барбы өзү? Мына элдин арасына кирип алыптыр бул киши. Кол чаап коюңуздар, биздин Насыр ака өскөн. Бүгүн мына ушул келин алып, аябай кубанышы коюнуна батпай. Сөң азаят экен деген бир жакшы сөз бар го. Рахмат. Насыр ака, Алланы сүйгөн адам экенсиз. Татынакай кылып мына bir парыздан кутулуп олтурасыз. Жигиттин башында бар экен, мусулман аттуу кызга үйлөп кой деген парыздан да кутулуп олтурат экенсиз. Келиңиздер эмесе, анда эмесе ушул келинибизге бир алакан жайып туруп бир татынакай кылып Насыр аканын үй бүлөсүнө, Насыр агабызга бир жакшылык кылып бата менен да катышышка аракет кылайлы. Көтөргүлө билекти, Кудай берсин тилекти. Амин. Бата берейин, алакан жайып туруңуз аксакал. Илайым бүгүн келиниңиз эшик түрүп турса, келер жылы бешик турсун. Кирген бүгүн келиндин көшөгөсү көгөрсүн, келер ушул жылдарда күмүштөн бешик өңөрсүн дагы моюнчоктой кыздар төрөлсүн. Астанасы көгөрсүн, алтындан бешик өңөрсүн, айланып келер жылдарда азамат уул төрөлсүн. Илайым 2 жашка жакшылык күндөр жанасын, жаман күндөр адассын. Келген коноктордон жакшы тилек ой болсун. Насыр ака үйүңүздө дайыма катар-катар той болсун. Кудайым бере берсин, коолашып келе берсин, теңирим бере берсин, тегеренип келе берсин. Алла Таалам бере берсин, айланып келе берсин. Илайым 2 жаш айдай кызды болгула, атагы чыккан жүрөктүү, манастай уулду болгула, эл камыны ойлогон эр азамат жүрөктүү. Ак тилден кабыл алгыла айтылып жаткан тилекти. Илайым сиздерге жараткан Алла Таалабыз бекем ден соолук берсин, ден соолук берсе күздөй берсин, күздөй берсе үзбөй берсин. Илайым сиздерге узак ömür берсин, ömür берсе кыштай берсин, кыштай берсе кыспай берсин. Ынтымакчылык берсин үй бүлөңүздөргө, бергенде дагы жаздай берсин, жаздай берсе жазбай берсин. Илайым сиздердин үй бүлөңүздөргө наристе берсин, наристе берсе дагы жаркыратып жайдай берсин. Илайым корооңуздарда майда-майда бут кийимдер жайнай берсин. Балдарыңыздар эгиз болсун, телегейиңиздер тегиз болсун. Илайым короозуңуздар арык, тоогуңуздар деле семиз болсун. Амин. Аллаху акбар. Рахмат. Рахмат аксакал. Тоюңузду той кылайык. Рахмат. Чоң рахмат. Келин кут болсун. Калпагы ала тоонун кырларындай, ак жолугу Алланын байрагындай болгон аксакалдарыбыз отурат экен. Тагыраак айтканда биздин Ош шаарынан келген кадырлуу инсандарыбыз бар экен. Абидин ажы, Абдивали ава, Жалил ава, Ибарат эже, Нурсулуу айым, Бишкек шаарынан келген Акимбай аке, Чынар айым дегендер болгон болсо, алакан чабуу менен алгачкы тос кезегини беребиз. Кана эмесе келип коесуздар. Оштон Бишкектен келген сыйлуу конокторубуз. Келе бересіздер, бізге жақындап келе беріңіздер. Келіңіздер ағалар, келіңіздер. Ақсақалдар келеді, қол чаап қоштап тұрыңыздар. Әркім өзге насып күзін тойлар. Ассаламалейкум, келіңіздер. Демесе, көчбашы, жұрт жақшылары, ел басшылары, қариясы бар, үйдің қазанасы бар дейді, қарысы бардың үйдің ырысы бар дейді. Тегелі қырғыз жұртшылығы атқа мингенде дағы ақсақалсыз атқа минбейді екенбіз. Ошон үчүн бүгүнкү биздин той кечебизде улуулардын улуусу, сулуулардын сулуусу аксакал ажатабыздан баштайбыз. Кол чабуулар. Ассаламу алейкум туугандар. Бүгүнкү атарытып, тон торутуп, алыстан келген меймандар, саламатсыздарбы? Үй бүлөңүздөрдө тынчтык болсун, дайыма жакшылык үстүндө жүрө бериңиздер. Урматтуу неберелерим, сиздердин ушу бүгүнкү күнү ушунчалык жакшы санаалаштарды, жакшы меймандарды күтүп, сиздердин ушу экөөңүздөрдүн баш кошуп аткан кечеңиздерде жакшылык болсун. Дайыма жакшылыктын үстүндө жүргүлө, кармашкан колуңар түбөлүктүү болсун. Экөөң бири-бириңди издешкен, бири-бириңиз сурашкан жубайлардан болгула. Силердин өзү эшигиңерде, төрүңөрдө отурат, сыйлай турган кайнатаңар жана кайненеңер отурат. Бейиш ошолордо, бардык жакшылык ошолордо, ошолордун насаатын алып, ошолордун кеп сөзүн көтөрүп, жакшы жашооңорго биз тилектешпиз.
бар болгула, esen болгула, дайыма söz жашырбай, кеп жашырбай, эки жака өкөң тең болгон күйөө болот, тең болгон келин болуп жашаушуңуздарды биз туранабыз, тилейбиз. Болуп турганда ошо дайыма ошо жакшылыктын үстүндө жүрө бериңиздер, ден соолугуңуздар чың болсун, ошо эң биринчи ынтымак болсун, бар болгула. Урматтуу бүгүнкү тойдун катышуучулары, бүгүн баарыбызды бириктирип отурган ушул азамат менен талайыл болуп турат. Ушул биз Насыр менен Макбурат кандай кубанычта болбосо, биз абаларда ушул алыстан келип, ушул бизде акырынчы койнубузга батпай турат. Ушул эски жашка бекемден солук, узун өмүр каалайм. Алмашкан колдору бекер болсун, бекем болсун. Hiç ajırabasın, tilegen maksatlarına yetişsin, özlerinden önü össün, birbirlerini muhatap birbirimizi ilaşkan jakşı joylardan boluşsun. Oşonda öyle şu Nasir'in Makburat geldime, davşu baldardın urmasını görüp, çayını içip, jakşı tuğra yoldu görsötüp, oşotup jakşı karılıktın doğrusunu versin. Eki kudular ıntımaktı bolalım. Yol zalda oturan bağırınızlarga bekemde olsun, ardayım şu dayaktoyunu görüp öldürüyoruzlar. Kol çağlar olsun, koşta kolda turasız. Bize oyuma kelip ketti. Maşinen buzulsa stolga aparaсын го. Эме адам ооруган болсо доктурга алып барат экенбиз. Эл агартуунун отличниги 15 жыл главврач болуп иштеген кадырлуу инсаныбыз отурат экен Каракулчу районунда. Бир катуу кол чаба берсеңиздер, Кубаныч агайда сөз, Кубаныч агайда. Урматтуу кыргыз туугандарым, кичи мекенди мекен кылып, ушун жерде ушунча тойго келип, ушу ак баталды беребиз дегенге ушу кыргыз элинин ушунчалык өнүп, ушунчалык өсүп, экинчи мекенде ушунча тойлогонуңарга мен ушунчалык кубанып, ушунчалык сүйүнүп отурам. Айрыкча ушул Куда менен эки Кудага, Кудагый менен Кудагыйларга, ушу урматтуу жерлештерим, урматтуу кыргызстандыктар, ден соолуңар болсун, эсен болгула. Ушундай тойлорду, балдарды үйлөп, кыздарды чыгара бергиле. Бул биринчи. Экинчиден мындайым, кимге келсек ошону айтыш керек. Урматтуу Кудагый, урматтуу Кудагар. Куда деген 1000 жылдык дейт, дос деген 100 жылдык дейт. Силер бири-бириңерге ынтымак болуп, ошол кыз силерге келген кыз силерге кыз катары болсун келин. Күйөө балаңар уул катары болсун. Силер бири-бириңерге ырашкар болуп, ынтымак Кудагайлар болуңар. Жаштардын ынтымак жашашын. Бардыгы ошо Куда менен Кудагый. Айрыкча Кудагыйларга муктаждыр. Ана мындай, ушу канчалык адам келсе дейт, кут келсе ушунчалык кут келет дейт. Кудай Таала ушуларды насип кылып, ушул канчалык кут келсе ушунчалык кут келип, ушулардын өмүр берсин, кут келсин, ушулардын үйдө бактылуу болсун. 2 жаш бактылуу болсун. Өмүрлөрү узун болсун, арчадай жаш болсун, аккан дайрадай өмүр узун болсун. Эми сагайым мындай, сагайым. Sen özü Kırgızbay'dan kep kalışkıda yemezsin, bilesin Kırgızbay gibi eken. Anan ikinciden kalasla akımdardın kaytışlı olup milyon son sayıda. Oşa varıp kaçıp koysam bolday. Tüzük atlar atlar, fakat da çömer atlar. Urmatlı alıstan jakынан kelgen azamat uğrubuzdan kalay bul gelinimizin ak toyuna hoş gelsizler. Bugün inim Nasir, gelinim Makburat'ın en suyunuşlu günü olmadan şu kanca tilek kılıp elinde olsa ulu duyulaşır degen Allah'ın buyruğunu bugün tüşkel otar. Şu inem, gelinim, şu algan gelinger, silerge büyümde kuşumlu olsun.
эки жакты тең жакшы сыйлаган келиндерден болсун, биздин уулубуздагы ага энелерин сыйлаган, кайын жыктын сыйлаган жакшы жаштардан болсун. Азамат сага ушу чын ден соолук, узун өмүр каалайм. Ушу башыңдан калпак түшпөсүн, ак жолук жаныңдан кетпесин. Дайым ушу бактылуу жашоо болсун үйүндө. Ушу абаңан сага ушу бир жабдыгы менен ат тартып алам сага ушу. Бактылуу тойдун көйлөгү тойго куш келипсиздер. Азамат менен каалайбыздар. Атыңарга жараша азамат болобуз. Бактылуу бактылуу келин болуш, ден соолугуңа берсин. Кармашкан колуңар түгөлүккө үзүлбөсүн. Ушу арчадай жаштык берсин. Алакаодой өмүр берсин. Ушу ден соолугуңар чың болсун. Асманыңар ачык, келечегиңер кең болсун. Ушу эне тагарды сыйлаган азамат сен кайын журтуңду каалай билсең, бияка кайын журту сыйлаган жакшы бактылуу келиңдер, бактылуу балдардан болгула. Ушу турмуш жолуна аттан атасыңар, жолуңар байсалдуу болсун, асманыңар ачык, келечегиңер кең болсун, өмүрүңөр узун болсун. Каалайлуу бактылуу болгула.